Pastanın gayet Türkiye'de mi gözü? O, duruşuyorsun. Mazerde boluş gerekti. Avariyle situasyonu çıktı çara. Ya mayte peşifot var mı şef? Peşifotla hiç kim to'xtaydi. Hozir buna qarang. O'tganda mayte Sadravon bosilib ketdi. Onun balasi 1,5 oy bansajatib o'ldi. Hem o joy jannatdan bo'lsin. O'shanda biz borib nima qilganimizda aytdilar. Pastaniyga aytiradi dedi. Bir kunga aytirdi. Bir kunga. O'shanda men biz ko'ralak bizga aytirganmiz. Yok gayi değil mi? Ya gayi. Bas gayi. Buna bir şey ne sen şahırın içinde 3-4 yerde durat da. Zaten şahırın içinde. Qayerda pul Majeda turib qolgan joyda ol turib aytganlar yo'q. Majega qo'yish kerak. O'zi aytgan joylarga qo'yish kerak. Yo'ldan chechilgandan keyin Oldu 10 yıldan beri. yo'q, biz sizni Zam начальник. Hazır bu şahar boyunca bu kişi cevap verip siz hazır bizden ele talap peşekot Majega politsiyskiy qo'yish kerak. Ближайший полицейский qo'yish kerak. Nega bu? Nega bu? Başka jaklarda şaharlarda bor bo'lmaydi. Nega bu? Qanday yo'l bo'ldi? Yok, düşünüp Nizam bo'yicha Polisiyeleri koydu. Nizam de hazır bana iki bala öldü. Iki bala öldü. İki bala öldü. İki bala hazır naris'te bayılsıda jatab. Mektep var yok mu o yerde? Var da. Anda polisiyes koyamazsan koyulmasın. Buna cevap vergile elde aldı. Yok koyuş gerek. Koyuş gerek. Men Shakir Muhammad'ı aytmak yok. Zamlaşanı bu. Eski koy olsa biz maylı koylayız. Birbirinizi. Toxtatib Nizam var. Nizam Nizam. Antnima qilib. Toxtatib turlar. Nizam chegindi ish qilamiz, barda bo'lsin. Biz militsiya sizlarga xizmat qilamiz deb kelganmiz. Elga xizmat qilamiz deb kelganmiz. Ma'qulmi? Izil davay bir-birimizni tushunib nima qilaylik. Hozir bunday qilaylik. Yo'ldoshingizlar birov shashilotadi. Siz bizden balığız. Biz dinlemeyiz bu şosun dersi olsun. Hazır 10 yıl oldu. Biz yok. Siz söylüyorsunuz, biz oğaylı. Ne deyiz? Hazır. Ne? Bizim talap polisiyeski koyduruş gerek. Koyduruş gerek. Koy bersiniz gerek. İşte bu skor pasayıp ötüş gerek. Bugünden başlaş gerek. Ötsün de hazır korkup kalat hazır. Hadi maylı 500 adam var. Az surat bulsun sırasın. Eğer ruhsat bolsa. Ruhsat bolsa. Hazır gayga suga olur. Evet ha ya. Polat nega 344'de bor bizde bol qo'yib qo'yasiz? Жаңы шүшүү болгондон кийин maytda gaylar turgan жоқ да, неше yerden turgan жоқ. Ketip qolgan. Turuş kerak shu yerga. Hazır buna qaranglar. Yo'q, qarindosh o'lib o'tadi. Turgan o'lib o'tadi da mana yerda. Şu olan qarındaşlı olur. İşte gaylar turib, sheriklarimiz bor. Turush kerak da shu yerda. Sizlar ketib qolgansizlar. Men atim Muhammad Ali. Bunday qilaylik. Sizlar o'xshaganda grajdanlar bor. Qirg'iz grajdanlari. Onlardan Vaqtni nima qildasan? Koy veren bize boldu. Maqsad aka mundayda международный жолго эмес, любой жолгодагы гаи койбойт onu. Аны мэрия коет экен. Nereye varsa biz gayaga ne sürüş verdik dedi de. Yok sen bir dakika koyuyorsun bu. Мэрия коет onu. Az gelir. Erterak yolda açalım hocam. Nereden biz turarız? Nereden turasak? Onu gay çiçekledi. Mintras. Международный жол экен. Mintras bu konuda Şu mitras kim olaz berdi var mı? Mintras. Az men bu ballarım az kuyuga sadik varıp geldi. 3 bala. Bu şehirden ötedi. Sözün kıskası şunu Ya bunda da bu çeşitli nersede açar şey oldu. Yok açıklar çeşitli biz yaptık. Yok çeşitli nersede var. Alaylı ben kontrol kılamam. Ben koyup ver. Hazır mana şu elder amele biz tara böyle. Biz tara böyle. Bunların hazır şaşırgan yeri yok. Lisede de biz sıra böyle. Yolda çaylı karanlık. Yok hazır bizge какой-то bir cevap berinizler. Çeç berinizler. Bunday qilingizlar. Ellerga bir vaqtni bir aytingizlar. Shu vaqtda qo'yib beradi. Aytmayman men kontrol qilaman deb javob beraman. Mana kameraga tushib o'taman. Men javob beraman. Kaçan koyuyor? Bugün erten kechamiz. Yok. Şu birgelikte buna sizlar meni çoğu nereye var hozir. Men o'sha atay keldim buni. Mehmet Ali dediniz atınızda. Mehmet Ali var. Aytmatmış. Bulayda hozir qarang. Mizam işte atat. Mayli. Mizam ekan. Biroq birovning balasi o'tib ketdi. Bunu ya kırsak. Biroq yaş bala da mı iştekke bilmiyor. Tanganni saqlaydi. Ha biroq bunu kim bunga javob beradi ertang? Aslında o'sha bak gay kele bu yerda men hozir xizmatxonamda bunday var aylanib ko'rib qo'ysangiz Birinchi xizmatxonamda urgan kishi javob beradi. Birinchi urgan kishi javob beradi.
Экинчи, күнүгө мына жерде машиналар 100ден алып мен контроль кылып гаилерди койдурам. Берди, мен силерге мына болгону болду да мисалы. Постоянно мына жерде бир гайд турат. Эч ким кепилдик бере албайт да. Biz ошондо неме кылып өзүм деле иш боламаз. Эч дагы болбой калат да эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүндөн баштап мына дислокация боюнча бир гайын шуруп коюп берем. Топтолгон эл азыр ушу күч түзүмдөрү менен сүйлөшүп, калган маселени жолдо ачып сүйлөшөбүз деди. Тийиштүү жетекчилер ушул жерге келмей болду. Азыр мына жол ачыла турган болду мына. Азыр күч түзүмдөрү Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын орун басары өзү ушул жерде келип көзөмөлгө алып атат. Эсиңизге салып атайын, бүгүн ушул жерде жол кырсыгы катталып, бир жаш өспүрүм наристе ооруканага жетпей каза болуптур. Бирөөсү ооруканада экен, ооруп алды. Ошол окуядан кийин Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын жашоочулары Исфана Баткен, Исфана Ош жолунун ошо Кызыл кварталынан өткөн жерин тосуп токтотушкан. Азыр bir жыйынтыкка келүү үчүн калган маселени четте туруп сүйлөшүү максатында жолду кайра ачып коюшту. Kengizler, mınara ortada, kengizler sözde ortada. Mana Batken kengizler. Yok. Onu yakında vurmayız da. Köçögene yakın. Çok yakında bak maşetle mana. Abdülbek. Ertenge de canlı süreçte. Yok, ertenge hem jetpey. Hızlamay turgular. Hızlaw. Себеби муну тез арада чечмесек болбойт. Ближайший полицейский койдуруш керек. Кандай жол менен болсо? Менин Павловичев жетишти. Бул трасса. Жоқ, трасса болгон менен. Трассага ham shu trassанын эгелерге кат жөнөтүп, mana shunday проезжирлерди айтыш керек дейт. Азыр талап кандай да ошо машет келди. Резкий лежачий полицейский койгон. Жоқ, болса біз қойып. Тоқтап тұрсаңар. Бақылмай жоқ, тихо. Болып тұр. Азыр қараң, аз сәтесіз, азыр қоғанға мүмкіншілік жоқ тұрсыз. Тұрау. Азыр да үйде 2 адам өлді. 20-дан ашық адам 5 баланы ұрды. Эми дагы адам өлгүчө күтүп турушубуз керекпи ошондо эми? Жок, ошондо чогултат да эми? Жок, өзү ону өткөндө биз сизге барып айтканбыз, а? Айтканда сиздер немеге киргиздик, апрелге чейин болот Кудай кааласа деп туруп. Söz болгон эмеспи? Ошону ма? Мен айткам, бетке знак, баягындай светофор, кийинирээк маселе. Но пешеходный баягы коёк дедим, азыр мына балдар айттым. Ошону азыр Знактарды карабайт. Баштан нарактан ызбайт. Болбосо, хорошо? Бир баары несин табыш керек. Таппаса болбойт. Сен деген азыр башка бар. Светофор болбойт. Сентерде токтобойт, бу жерде токтобойт светофор. токтоп турлай да. Мына караң акла. Азыр барбы? Если мына Кудай сактасын, азыр экөө да жолуйбу? Экөө тең өтүп келе турган болсо Кудай сактасын. Бирок мына жерден ошол нерсе чечилмейинче элди жылдыра албайсыз. Жылдыра албайсыз. Апарып камашыңыз мүмкүн, бирок жылдыра албайсыздар. Себеби дегенде бизде балдар садикте күнүгө эме болот да. Эмес, бир адам эле эме да. Бир адам эле Өткөндө мана өткөндө бир окуучу бала өттү, эч ким действий аткан жок. 2 ай больницада комада жатып өтүп кетти бешара. Эч ким ойлогон койгон жок, сураган койгон жок да. Азыр мынау детсадтын кызы өтүп сразу на место келди да почти. Дагы 2 жаныдагы жарада. Агар 40-та келсе 10 метрде сактап калат, тормоз тээпчи. Конечно, 10 метрде. мындай. Ben size айтайын be, Kur'an'ı kuğup alıp, 8'ine kaydı öğretsem 80 dele ketті mı dedim ona. Канча фуралар тостук мына жерде? Азыр болду. Азыр мына караңыздар. Садиктен, спиритер. Акылова, садиктен 200 бала чыгат. Мектептен 1000ге жакын бала кетет шерден. Мектеп катарак ичинде паму бар. Садиктин балдарын эртең ким жооп берет буга? Ошо биз дагы чоңдорго билдиребиз. Жок, муну эртеңге Эртең чечиш керек, болбосо жолдор казылат да. депке
Kaç yazış gerek ondan da biz. Sebep bu lisans transporta ayta bu yol. Bu şehrin yolu emas demek. O şolarga kaç yazış turib. Ha, da. Bu bu qancha yol? Yo'q. Biraz bu qaldi. Bizga ertang kechgachayin ertang maytda janoza. Rezultat bo'lish Biz kerak. mayli ertang to'polon qila olmaymiz deydi. Bizga ertang kechgacha bir rezultatni aytingizlar. Mana hozir bu yoqqa udun nachalnigi, zam nachalnigi Bu aytdi. Jardam qilamiz odat. Mana kuygan uchun aytadi-da, shunday bo'lish kerak odam degan. Biz harakat qilingizlar. Biz ertang kechgacha, hem ertang deydi janoza bo'ladi. Hem vaqtda to'polon keragi yo'q. Eğer erten kechgacha chechib bir rezultatni aytasizlar, bo'lsa biz burs kunga da chiqamiz. 4-kun daha önce oladi. Biz как положено chiqib chechmaycha ближайший полицейский или светофор 2-3 qo'yish kerak minimum. Bu yerda maktabdan chiqqan bir 200-300 bola bu yoqqa o'tadi. Bu yerdan детсадтан o'tadi, maktabning jarim ballari bu yoqqa ketib yuradi. Mana yoqqa seli 200-300 bola o'tadi. Svetофорga chekish kerak. Ближайший. Gerçi 3 kundur vardan biz yok koysa. Svetофорgacha ham qo'yilish kerak. Конечно. Bo'ladi, конечно. Nega bu Bo'lmasa давайте. Детсад bor. A начальник. Давай, erten kechgacha vaqt bor. Olmayan kızlarga var koy. Biz to'xtaymiz degan narsa yo'q. Bo'lish kerak. Yo'q, yetadi. Bundan keyin ham odam bo'lib ketadi. Akım var, aytishga akım var mı? Bu davni qanchadan beri qaralmoqda? Bir juma srok bergin, değil mi? Yo'q, bir jumada seyfdan kelib qaraladi. Bir jumada Bir juma javob berganda chechikcha. Bir juma vaqt ko'p. Bir juma vaqt ko'p. Bir jumani ise ölgen kızın enesinden so'rangizlarchi kirib medaydi ekan hozir. Yo'q, chinda, bir juma ko'p. Aql ber. Yo'q, ertenga mana совместный городской вуды. Üçüngizlar Akramova. Sizdan tuzdan tuz teshingiz bor mana shu. Давай. Aqlbek, erten kechgacha bir rezultatni aytingizlar. Mayli? Erten kechmasa bo'ladi. Orada yer shalasa bo'ladi, yer shalamasa. Zayir. Zayir. Aytdi-ku, so'g'ishlar mabjatlar o'lsa g'ana Ana nima? Geroy degan nomni o'raydi, abjatda o'lish kerak ekan. Yo'q, biz qo'ydirishimiz Yo'q, so'g'ishda ham o'lsa g'ana geroy beradi. Topa urmoqchi. Nereye qo'ydi? Sharni emas, nereye qaraydi? Biz pulsini bersak. sharni ichiga trassa bo'lmaydi o'zi. Hech kim yo'q bo'lgana qo'yiladi-da. Bu trassada az minimum. Yo'q, trassa sharni ichida qo'yib qo'yamiz, sharni ichida. Shoxlardan chiqadi. Chiqarish kerak shardan. Какая разница? Trassa hech kim. Yo'q, sharni ichida trassa bo'lmaydi. Shunday qilaylik, ne sunishlar bor, ne qilsak bo'ladi. Avariya bo'lmoq uchun ne qilsak bo'ladi? Odam urvash kerak. Demka qilish kerak. Azimdan 2 yil qiladi. To'xtab turlar. Buni qara. Xizmat. Начальник gai keldi. Suruvni belgila. Rejash pasiz qo'ya olamiz, qo'ya olmaymiz. Nega qo'yilmaydi? Bo'ladi shu. Unda trassa O'tirib, surov berib o'tamiz. Qilsak bo'ladi. To'xtab turib. Bittani oldini olish bo'yicha ne qilsak bo'ladi? Yo'q, gayin bizash pasiz bo'lish kerak. Dag'idan ne qilsak bo'ladi? Gaydan boshqa dag'in ne qilsak bo'ladi? Gay 20 Svetofor qo'ysak bo'ladi. Предупреждаешь turov. Dag'in ne qilsak bo'ladi? O yerga qo'ysak bo'ladi. Guru qo'ysa bo'ladi o'sha qanday Sekundlik mashina. Dag'in ne qilsak bo'ladi? video kamera qo'yish kerak. Ya bir de kamera. Shuni ruxsat olsak bo'lmaydi. Nima lijachi Olish kerak, saqlanma. Bu narsa Adam o'ldi buni. Lejash polsiyskiy 2 metr bo'ladi. Tevesini qo'yib, xatini o'tibdi, chezdida chechib beriladi. Lejash polsiyskiy. Kim ruxsat beradi? Kim ruxsat beradi? Срочно жазып lazım. Yeldin tamamen Trassalarda var mı? Yeldin tamamı olsa bolottan bir adam bo'lsa Hozir qara. Saatdan keyin yo'llar chiqib keladi. Hech kim ishtaga degan yo'q. Do sih por turadi shuni. Beton bilan quyib qo'yganlar birinchi o'zi. Keyin Qanchalik tez bo'lgan yaxshi-da. Bunları olsa chetverkini yozib qo'yay.
El kuyak özüz. Şoň üçin çekilmese. Çekilmese ertenge bizge rezultat kerek. Төрттө латограф коюп коёк чачып десе. Erteng точно. Ертеңге мыйзамдын 2%-гачы азыр мен айтпаймынбы 2 метрлик бай 1,5 метр пешоход үстүгө чыя турган кылып коёмбуз. Эгер мен болсо ошо Басмаса не бар го мыктап кое турган. андай Жок. Асфальт менен асфальтты куюу эле 2 метр. кайрылган маалда мындай эме трасса бой жаңы айтпайбы азыр деп айтпайбы. Болбойт. Бул болбойт деп бар бой деп жоголуп кеткен. Кыргызстанда эч жерде жок. Ушул жерде бар да, туура. Үч жерге коюлган. Ошого баш айкындар карабай атат, де. Жок. Вообще эле карабай жатат. 180 деп өтүп атат. Тем более мен андай эмесем. Ближайший ошо анда энди полосаны ертеңге чечиңиз. Ertenge çeşiş kerek. Ta bizge wagt çalıştın kerek. Минтранстын жолуга биз меми биз коёбуз. Эгер закону туура келсе биз мей коёбуз. Эл талапса болот да бой жерде. Өзü sizlerden de raşine olsa bere kılat da bu narsani. Gayeler raşinası bere tutuşsun. А биз эртең коркпосок мындай да. Бир дытып болсо айтат да, канам. Sizlerden raşine beşe oldu beş kılıverat. Onda biz mандай кылабыз. Жолду тособуз, Минтранс келсин, өздөрү коюп берип кетсин аны. Ошондой болот. Рұқсат берем. Башка айла жок. Кимди? Калтырованы чакырсак болбойт. Ошо транспорт инспекцияда иштегендер болот. Çakırış kerek onu ya. Mayşerge geliş kerek. Жок, ертең мына мэрия, ГАИ, УУД бардыңыздар, сүйлөшүп, кеңешип, кыскасы ертең бизге бир жыйынтыгын айтыңыздар. Болбосо дагы бир чара көрүп, тезирээк Минтрансқа болсо эми турсак тезирээк жетет да. Тура сиздер турбасак жетпейт. Сиздерди эми укпашы мүмкүн. Бирок ертең кечке чейин аракет кылып чечишке аракет кылыңыздар. Буга чейин болду башында болуп кетти. Энди мына кийин болду. Биз бергенбиз, акырма барганбыз, туурабы? Үзүн чыкпай турат. Биз айтып аттык. Ака, чекпеле турыңыз. Жол курулганда эми айтайын. Анан анау остановкалар жолдон чыкпай туруп эле маршруткалык токтойт. Шону эми бир Ошону ким кол койгон жолдон карап коюш керек да. Ертең чакырып, Мен оюмду кылачы мындай кылабыз. Азыр убактынча милиционерни коебуз мэрге. Сиздер айткан талапты мен контроль кылып туруп кылганга аракет кылам. Мэрге барам. Бердата барам, каласына барам. Кечинге аракет кылам. Бүгүн азыр бүгүнкү күндө барым тарайсың, мерде милицияны коем мен. Хотите этого, не хотите, милицияны коем. Коюш керек. Коюш керек. Иш жерге коюң. О, тушталга. А ертең күндүз дагы чечебиз. Кандай дейсиңер? Болду. Бизге ошол эле керек. Койлабы? Koyuluş kerek. Бүгүн ертең гай турат, чечишет, сүйлөшөт. Ертең кечке результатын угабыз. Эмне болду? Эмне болду, шону билебиз. Шону билебиздер. Кол жолдоз айнени жазалабыз. Ошо иш. Болду. Болду. Азыр биз Ертең кечке калса болобуз. Болду, жок, биздин талап эле ошол. Сүйлөшөбүз. Шолож болсо анда коебуз. Бизге главный ошо лежащий полицейский, башка нерсе керек жок. Нече кызмат. Мектеп бар. 24 саат болуш керек. Мектеп, мына жерде детсад бар. Мына детсадтын чыга бериши. Главный жолу мана ошо. Мектепке эми өткөндө главный жол ушул болот. Белгиле, мен мыйзам дегенде Биздики убактыбыз бар. Тура эле. Кандай дейсиңер? Тура эле, эртең кечке чейин. Эртең кечке чейин. Пока время гай турсун. Болду. Эртең кечке чейин. Болду. Давай, карадык туугандар. Эртең кечке чейин. Мундан кийин ушундай Жок, бүгүнчө турат. Бүгүнчө турат. Ассаламу алейкум, Кыргызстан туугандар. Биз Баткен областынын Баткен шаарынын Кызылжол кварталында турабыз. Биздин кайрылуубуздун себеби биздин айылдан транзит жол өткөн. Лейлек Ош, Лейлек Бишкек жолун өткөн жол. Бул жолдо бизде основной Лейлектик туугандар каттайт. Биздин бул кайрылуубуздун себеби ушуну менен элек туугандар шашылып кайгарасыздар. Мынабы биздин жолдо азыр 2 балабыздын башын жедиңиздер. Канчалаган балдарыбызды инвалид кылдыңыздар. Биз сиздерден суранабыз. Ушу мына Баткен областынын районуга шаарга киргениңиздерде Кызыл жол деген айыл бар. Ошо айылга киргенде 20дан ашык жүрбөңүздөр туугандар, сизден сураныч. Себеби дегенде, сиздердин бирөөңүздөр азыр 2 жашарлык баланын башын жеди. Bundan aldığınızı 7 yaşarlık bala oldu. Biz ошон менен эле Минтранска кайрылабыз. Биздин ушу жолго келип,
bordyr koyup bersin. Bizge svetofordun da keregi yok. Lejaşiden başkasıga bizge вообще işleken keregi yok. Kelip koyup beriңиздер o yerge. Себеби дегенде бул жактан келген машиналар основной катуу келет экен 80, 90, 100дө келип мына жерден поворот бар, крутой поворот. Десат бар, десат. Десатыбыз бар. Ошол жерде крутой повороттон канчалаган балдарыбызды жаракат алып атат балдарыбыз. Өлгөнү да болуп атат. Ошого биз кайрылук жасап атабыз. Себеби дегенде биз если ушуга сиздер жакшы чара көрбөсөңүздөр биз мажбур болобуз жолду тосуп, же болбосо жолду вообще эле башка жагына алып кетиңиздерди суранабыз. Себеби дегенде бул жерде асфальт тегиз экен дагы 100дө келип атат машиналар. Качан гана бул мыйзам чегинде десиздер. Мыйзам не? Качан жүрүңүздөр знакты. Мыйзам качан бизде балдар кырылып калгандан кийин эме болобу? Иштейби? Кандай болуп атат? Ошону бизге келбей транспорт министри келет, кимиси келсе да бизге şu жолдун эмес маселесин чечип бериңиздер. Ушунча эл чогулуп атат. Шулардын балдары күнүгө ошол жерден биздин 1,5 миңге жакын окуучубуз болсо, берде бир 400гө жакын садикке барган балдарыбыз бар. Ошол жерден биз коркуп атабыз деп балдарды бир жака жөнөтүшкө биз өзүбүз ишибиз болсо, садикке дагы барып келген коркуп атат. Жаш балдар, 2 жашар, 3 жашар, 4 жашар балдар, өзүңүздөрдө балдарыңыздар болсо керек, шуну келип чечип бериңиздер бизге проблемасыны. Таксистер көзүңөрдү ачылат. Таксистер, абайлаңыздар, Таксистер уруп атат. Таксистер уруп атат, абайлаңыздар. Таксистер уруп атат. Силерге пул керек болсо, бизге бала керек, бала. Биздин балдардын ден соолугу керек. Пулун жоголтуп берейик да. Же болсо ошол жок кыйналсаңыздар, келиңиздер ма жерге биз эле акча топтоп берейик ушул. 5 сом үчүн сиздер бирөөнү өлтүрүп кетипсиздер. Азыр 3 жашар баланын башын. Азыр экинчисini өлтүрдүңүздөр, экинчисini. Андай кылбаңыздар, келиңиздер чечип бериңиздер биздин проблеманы эртерээк. Эл эмне дейсиздер? Чечкени каалайсыздарбы? Чечсин.